मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों दरं उदालगुरि बे दरं उदालगुरि जे लकसभा बे लकसभायाव जाय बिजाथि बिथां दुर्गा दास बर'खौ बे समाव गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोननि जे थासारि थामहिनबा इसु फैबाय थानाय समाव लकसभा बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय बिथांमोननि एजेन्डाया मा इसुआ मा बिथांमोना मा थांखि लानानै रायजो राजाफोरनाव थांगोन जे बिथांमोना सिगांनि समाव जाखिनि थासारि खालामनानै खामानि मावबाय आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोननि स्थिति थामहिनबा बिथांमोननि बिथा बे बिथाया थिग नङा আৰু তেখেতসকলৰ কোনো ইস্যুও নাই এজেণ্ডাও নাই আৰু পাছ হিষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় দলৰ পাছ হিষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় কেণ্ডিডেটজনৰ বিগত যিটো মানে ইতিহাস পাছ হিষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় গতিকে জিকাৰ কাৰণে কোনটো এটা পইণ্টত লৈ জুকিব জিকাৰ কাৰণেতো কোনো কণ্টেষ্ট কৰাৰ কোনো পৰিৱেশে নাই ইহঁতৰ आरो गुबुन फारसे जों बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव दुर्गा दास बिथाङा जे ओनसोलनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा मोजां नङा होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बिथाङा बे समाव बे ओनसोलनि थाखाय सोर सासेजों बिथाङा मोजां बर'जों बिथाङा सोमोन्दो मोजां नङा गुबुन हारिजों बिथाङा सोमोन्दो मोजां नङा अब्ला बिथाङा माबोरैहाय दरं उदालगुरियाव बिथाङा देरहानो हागोन बिथांमोननि जे साननाय थामहिनबा जाखिनि बिथांमोना बिथांखि लानानै गावसोरनि बिथाखौ फोथांनो नागिरदों बा नाजादों बिथांमोना नाथाय बिथांमोननि जे नाजानाया बे समाव जाफुंसारनाय नङा होननानै बुंदों नामটো লৈ পেলাই বান্দৰৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে হিটোটো বেছি ভাল কথা নহয় বজৰংবলীৰ লগত কৰিলেতো বেলেগ কথা আছিলে কিন্তু হি বান্দৰৰ লগত কৰিছে সেইটোতো অতি দুখৰ বিষয় আৰু তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱাই ওলাব ইয়াতকে আৰু ভাল কথা তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা আৰু বিচাৰি লাভ নাই आरो बिथाङा बुंदों जे दरं उदालगुरियाव बिथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों मोजां सोमोन्दो गैया बिथाङा सिगांनि जे जारिमिन बे जारिमिनखौ जुदि नोजोर होयोबा दुर्गा दास बर'आ रायजो राजाफोरनि जेबो बिहोमा गैया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बर'जोंबो सोमोन्दो मोजां नङा आरो गुबुन हारिसाफोरजों बिथाङा सोमोन्दो मोजां नङा अब्ला माबोरैहाय बिथाङा दरं उदालगुरियाव बिथाङा देरहानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसेनो बिथाङा गावनि जे बियाब बे बियाबावनो बिथाङा खामानि मावनायाव फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोननो प्रमद बर'आ बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিবা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে নেকি একো কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ কাৰো লগত তেখেতৰ সম্পৰ্কটো ভাল আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ তেখেতে ইফালে বড়োসকলৰ লগতো ভাল নহয় অইন জনগোষ্ঠীৰ লগতো ভাল নহয় আৰু তেখেতসকলৰ কোনো ইছ্যুও নাই এজেণ্ডাও নাই আৰু পাছ হিষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় দলৰ পাছ হিষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় কেণ্ডিডেটজনৰ বিগত যিটো মানে ইতিহাস পাছ হিষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় গতিকে জিকাৰ কাৰণে কোনটো এটা পইণ্টত লৈ জুকিব জিকাৰ কাৰণেতো কোনো কণ্টেষ্ট কৰাৰ কোনো পৰিৱেশে নাই ইহঁতৰ খালি নাঙলৰ ছবিটো হেৰাই যাব ৰাইজে পাহৰি যাব বুলি কণ্টেষ্ট কৰিছে সেইটোৱে তেখেতসকলৰ এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পিছত আপোনালোকে চাব নেক্সট যিবিলাক নিৰ্বাচন আহিব তাত নাঙলৰ ছবি লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু মানুহ বিচাৰি নাপাব ময়ো এইটো পিছত শুনিলোঁ যে আচলতে সেইটো আপুনি আৰু মই কথা পাতাতকৈ যি জনগোষ্ঠীক মানে বান্দৰৰ লগত ৰিজাইছে তেখেতসকলৰহে সেইটো অলপ মানে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে তেখেতসকলে কিয় চিন্তা কৰা নাই মই নাজানো কিন্তু কোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ নামটো লৈ পেলাই বান্দৰৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে সেইটোতো বেছি ভাল কথা নহয় বজৰংবলীৰ লগত কৰিলেতো বেলেগ কথা আছিলে কিন্তু হি বান্দৰৰ লগত কৰিছে সেইটোতো অতি দুখৰ বিষয় আৰু তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱাই ওলাব ইয়াতকে আৰু ভাল কথা তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা আৰু বিচাৰি লাভ নাই তেখেতৰ মানে নিজৰ ভোটখিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই কথাটো কৈছে কিন্তু তেখেতৰ মতেও তাতে চবে ভোট দিব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এতিয়া এটা সময়ত এইবিলাক অঞ্চলে দলগাঁও আছিল আৰু তেখেতে দলগাঁৱৰ চিটিং বিধায়ক ইয়াৰ অঞ্চলতো কোনো তেখেতৰ কথা নুশুনে তো কোনটো অঞ্চলত তেখেতৰ কথা চলিব গতিকে এনেই তেখেতে এটা নিজৰ ভোটখিনি ধৰি ৰাখিব পাৰিম নেকি বেলেগত দিলে মই ভোটটো ঘূৰাই নাপাম গতিকে ইয়াত দিলে নেক্সট আৰু মোৰ ভোটটো ঘূৰাই পাম বুলি তেনেকুৱা কিবা এটা ভাবি এইটো কৈছে কিন্তু BTC এৰিয়াত ইয়াৰ একো প্ৰভাৱ নাই কিমান ভোটৰ ব্যৱধান থাকিব 3 লাখৰ ওপৰত হ'ব চন্দন ব্ৰহ্ম শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে ইউ পি পিলত যোগদান সম্পৰ্কত তেখেতে 12 তাৰিখে আমাৰ দলত যোগদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে
আৰু আমি সকলো তেখেতক আদৰিছোঁ তেখেতে আহক কাম কৰক আগতো কাম কৰাৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যিটো ভাল বেয়া যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে আমাৰ দলত আহি আমাৰ লগত থাকি UPPL BJPৰ আমাৰ কাউন্সিলত চৰকাৰ আছে ৰাজ্যত চৰকাৰ আছে আমাৰ লগত তেখেতে কাম কৰিব পাৰিব সেইটোৱে পৰিৱেশ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু কোনো নাথাকে সেইটো নিশ্চিত হৈছে मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेराव